Shanboro kung mga ofisya ila pois do Manchester United ru meno fi poi Manchester United. Kiligang saya kiligang. Hello sok motor ti mentang ngadon hang ni hapo ompling ma ti ngadon lang bai wei perlok jawai di Shanbor di coach ma ti Shanbor ngatip hilapoi sdu sapo Manchester United ti kai ka pelong fi bapin hikai kini sia hang ni kan ta mem kabenikon ni siap sotong ku atip long ya kini ka academy jung fi ka kot noi ningkong siap ngai ku brei fi mo long ba fi lawan khnang man plat pon nom ta jungi long man lingba jung fi trai long ki bapet ya kini ka YouTube channel long ba ginang yo shu ki kun samla mo ki batrang man le kai kamtam kani kadi sports yo ban klan mat hani ki yo exercise ki ada na ginu ki jingpang kamtam ki wan ni ki enjoy ki lait ki jingpang ma kadai bar ka jing tmui bangi sengi kani academy hajing sang alam tmu nadu ningkong nadu so lockdown tiga jana ba lockdown kalau lockdown palong kapan flop lu nomor ni kamla shu open ni ka academy jungi kini academy jungi ka kateng ka umpling kickers football academy tengi kamla shu ban seng hatu kupor te menta pa ngalayo lat biar sesien ngalap puli LD kum ngalap pen tebet LD kum coach jong ka D license ngalap pas ka i ber ka D license te ka jing temu hi kani ka academy bangi sengi ka ba ninyo ban ai ka platform ki kena ki bam judon ka chance ma ki ba sakut be into long tala de ki da mostly ka kini ki academy ki don ki badang red nadu rio hadu khasau teng ki kut no career ki tengah pat ngasum ki kini academy nadu rio hadu arpau khnong ba nisya kin yo ma ka platform nadu khasau pat long ba teng kamdon show academy kamdon e show kilingkan no kilet kingan no gino ki jing sneu kada kamtam ki kilan di chat pa ki jing sneu ma jing di te kani kalong ba ngarung ka jingmut janga kalong ba lagani ka jingli kai long kring yitu ba khasau snam saneng pat long kinyo kalat kalenti nang ba mentaka sports kam de shoot tangga jingla kai kala de kalat kamai nam tai khana kibun ba ki bal ami enta sabar kum jong redeem telang jong frankie buam jong kamtam ki example ka de ningkong na jong Eugene son lingdo ibor khangji dei lingba jong ki ba kiwe ki youngsters kinang yo kalat kinang lingba jong ki ka jing ni jengki ma ka jingilam nanti jengki te ka jumut ka jing temui jong kani academy diketahi nang bikin yo platform kin yo ban peni ya ka sap jong lejong kanang ba nang kani ka jingli kai kila yo menta man kamai man besah yang sem nam ta ki long menta make pa menta para ki man ni kten ngama te hot te ngatrai ki bun ha ki make pa ba pet ru e kani dai te pha bi ki kun jong pi e mal teng basa hanong ra sa renja sa syai banan jengai na bawan banan jengai do kidan na mairang ru perkhan kidang wan ado ompling than sning na than watari ste ki negrim syakmat kiding pasok ki mau kesiang keleng ki tep badda ki briut na do na po mairang kidang wan seduk sini ompling kidang wan ban kelan met hang ni ban daka jing ai jing hikai jing ba Shanbor ma te hot Shanbor ko mga ofisya ila pois do Manchester United ru meno fi poi Manchester United Career juga start kedai ningkong do Aljar Kandai bangalet jangka Meglia State team ma sa perfilit Manchester United dai te fi kendo nem duplicate jonga duplicate Cristiano kam kendo show tega Paul Ami balik Real Madrid tega Paul kendo ino pot Manchester ni kam kendo jing liar kendo player ngi bagi training bagi training ha Old Trafford ba jawai ajan ni te hot te kadur kandan hang ni sen nga te kadur ngan bu hang ni te sa ai nga kadur te hot te Shanbor te ka ka ba long kwa ban kelima ba nga kwa ban ong ba hot menta naga sports ru lala ban kamai lala ban besar ja hayeng hasam te
Te kidon ki pa kidang tiang. Moi ke future ki kun. Namar balik ni ndai kasi baro ha ki pa ki tiang be ke future ki kun. Ki kwa be ban long doktor nai ki kwa ban long kan ni ka tai ma. Hendrai pada ngalnut ban ong hakmat jong piru ke sports ne ke ru em. Kan nyerap itu kan la ban ajak po hayeng asam kan penbiang hayeng asam example ko mo fi Eugene redeem talang ter ko mo piru le di play ke example dia mo kat no pila la man kersan hak kejat la dia mo kini kena ni badan hang niru mentip la syai si poi ai lik ngap ni ai lik ngaru sila kai ai lik te ho te hai station board ke ba kwa ban ong pade kan nong ba ya kita kena long kim dai ban give up da kidan sisa kata kasap kum ngaru ong mai pi ngadai tau youtuber ngamtip ba ngala ban le adu kat ni kan ni di passion jonga tengan nya bis khamat tengah kwa ru be kena ki ru follow be dreams tadi ya be khamat te kum na fi ong piru Nakaliang jong ate kumbo ang film tan follow your dream. Kadai siya kata nomor play. Kam day to mong fi don sub football, fi don sub laki jong kasap. Hagi no laki jong kasap fi don haka court, haka sports, haki athletes, basketball. Ha? Ki don giba du jingkerman na kim yo lat. Noi Kim no elat ki bun ba give up. Give up don ki di khamta mile kini giba ma ba pulih. Kiba pulih pulih court e giba lapas kam skamat. Ada kim yo jam khamtam ha India jungi jenjar kam ki betari jingim na jong ru ki betari jingim na jong number play ki tension ka pressure ki long hadu kata ba kisim ki jingim na jong ru te daw tuai long ba kano ru nakaliang jung ki pa ki di man island bet nomor kadi ki di full ya katu bagi kwa bagi terang di man island kin sai i nomor lagi susah be kem to kim i re ka jung kwa jing kun ti ma kan ni kadi kawai hi bakwa ban ong ha moi bi palik hantam pek wat khang ki kun yu pi shisha ai be kin le ke ko basutanat kan sai i be iso kabaning kong tekan bet mo kan bet ke suki kan sai yok ma takadaw te ngadon hang ni rang ka vision board te kali ka academy jung i contact number ngan bu apa description te Instagram fidon jong ni ro te Instagram ngan sabo an sapen pau to hopo Instagram ai ma te ho te vision board seperti ngai step kniat search ai kum to ke ibne le vision board tap sha te shopping in sedang dai te nakwa ban influence su ifima hello perlok te hoi fla ban ni long idan kini khna le kai football ai kamta te hoi ka baning kong ba ka de ka bam fi hap long pen biang bhai le de ka bam ka thia ai fitness kala ai ni yang au ni u chocolate peanut butter smoothie te hang ni ki bon ha ki ingredients ngan sabatai lu fi baro fight te ngan sa I test lang man bam thi coach te let him eat I'll make him eat okay he's a coach he came from Manchester United so I'll make him eat this one okay we have this one also te uni udai ai go ball mle it's okay so we have this rice cake rumah rice cake so I'll make him eat only and also we have this one original peanut butter crunchy again no sugar no nothing just brown sugar pink Himalayan salt so I'll tell you the benefits ma so I'll make him eat this review ma okay to he'll eat now let him try so yes you heard the benefits ma good delicious very healthy very healthy dai wait mix ni boleh start this is rice cake okay so rice cake obviously like it's very healthy and everything so I'll mention everything so now like I'll give it to the coach only let him try so I'll try maybe we can do this also ila mali amni ro to bang this one ini peanut butter crunchy ma cheers look with this one also semong pam to taste break among masa sendur ai kok sendur tu lah ni pam tu my honest review abang pelat dan protein pun lagi ni protein very nice fat filaban ini energy booster te kita ni high proteins low carbs kita ni gini healthy fats dan ate obviously penan kam ni brown sugar pink Himalayan salt te bakkan hero em gadin naman tayo 18 years old na do khatras nam khatras do lipos nam gum to hadu lipos nam tama healthy habam healthy ma kantam pi very sports is too it's nice and very crunchy do yes okay thank you so much okay you like it very thank you yeah